Ayo, siapa sama mereka dia? Umbim petelu mana lebur. Ayo, Jong. Yo. Umbim palayum gambreng. Kok menang. Kok ada berarti. Siap cetak gina. Tak ada bisa. Oh. Derem. Tai. Apa lah suwi si laki kemuan dah. Tidak tahu. Mana udah? Wah ada Pak Kacang. Wah ada kok malam nih. Tak bisa. Masak. Iya aja, mondeng waro. Pada Pak Gebekton nah, langsung mangkat adan. Kita iya, patak dah ngalereng kantoran, pas tanding telat sekali. Tineng kok nongol kibur tang di bisa ke. Ki ji. Ya, oke, sedia. Abelah. Kita ada jadi iya. Derwa standby karena ala kau bagus. Sedangkan kita apa? Kalau ini kena dina kalau kerja neng. Benih karena kebagusan. Ila toro raja pikir dia. Mayu, lanjut lagi boy main. Itu dulu tanggung condan. Ya. Iya ngajar kita. Up. Tak guli. Ya, masak kita gina. Kaya? Lagi tak nongol lagi bet. Matangan di dia. Tak dengar gitu. Duh, tanda silu. Tapi apa je kelak bro. Ya. Ya nongol leh. Tunjuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Duh, ada orang adan kan. Tuh, lemah ayo amain ke lu. Ini tanggung jalan dia. Tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bukem. Anjing. Aduh. Ngekatok ke. Jadi itu. Ya kok ya. Ah. Terus Pak Kami Budi. Dulu. Mati mati cok. Hidup. Biasa mah yang tanda sakit itu. Oh iya. Dah iya deh. Set. Ah, kan mancung kan. Nah, sana. Ah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف مقام المحمود لله. Remak akar paling tobat keserius. Si ayah panggil kebagusan tadi ada. Padahal lah, gua nak banyak senengan nang. Kalau mau panggilan jatah, woi, sing adal deh ada. Tentai kan ya, ada nang rezeki. Duh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Lu playing gitar dia masak terus deh. Tahu ya. Emang kan dari makola, kalau di Ematura yang area. Bet boleh kok si mangkat yakinan terus sa polong amin dia para tangan kok siapa kita. Terus masih apa lagi? Orang Arab kok sapi kaki cong. Kita itu. Tak pikir kangen untuk ngite je dah mah. Apa sih kengitek? Kau bil tu juga nom. Mungkin kaki ngitek mah ketik ko beda mah. Ya tarik dengan lopot man deh. Coba kakak je ngitek. Ya. Ini si asar ha. Mate malam. Bidasar pohon pada remaja sinareng ko berdes. Wah parah asal roh. Awas main cok. Terus rencana lagi nang dim aja men. Inang din na cok nang nagmapole. Nah, Roma ada orang kau nang anak tunggal. kenapa lo agak dim aja? Ikan segini mah bodoh kau bingung selagi. Tidak kok agak malam ro do kan kadang bedek ya sa agak malam. Mau temu mau anjing. Mau temu ting ada pak. Kena siap berarti. Siapa nom? Kada cuma telur banyak telur reteng kok. Ya, mang Loh. Nah, cengek. Apa yang mau jadi akhir tinggal kiro agar ganteng men. Ah benar. Maksudnya anu na acara apa pun ganteng. Tebu dia pun nak kan aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر Dulu. Aja kena. Apa pin? Nah takbir je. Adan jadi. Ku kan telasan deh. Apa iya ji? Lagi juga tedung rada ji. Ayo na pintar kada. Mau menintar. Dia udah ujuk rasa dia. Tak beres, bila tak beres. Tak beres dah. Kalau Luki akan cicin kok. Kita telasan lah takbir. Beh, siapa takbir bajang kene ji? Saya telasan hitangi, tak genau ku. Ada yang tok endur ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ambu. Siapa takbir ki jeng kene? Kita amboy. Apa kan tambu? Oh, masih. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mana berjemaah ke mak kocak minta kocak ah. Dia mereka ada mak mainan. Tetapi bila karo keng salah adan si kompak entar ke masjid. Sedangkan kok gila adan duhur, ada kompak entar ke masjid untuk berjemaah. Pasti remah kar pering tu bedes ria. Kalau mun kesalahan apa saya jaga, mun kebagus nata jaga. Taruh karo anuku. Abe, kaki buru je bani aden, atakbir. Sedangkan telasan ki abid. Iya mangkan masyarakat di Naria si kompak karo bila telasan saya berjemaah. Pulang saya pakanin. Pula berjemaah ria, cek pada berpejeng telasan pada pakanin. Iya munde ya, mah ayo gua berjemaah kau repakan ni. Ya wis lah, ngapun kos ngimam nak.